Ekitabo kya Zaaburi eshura 98 okusiima Ruhanga ahabw'okuhikirira kwe. Zaaburi. Mweshongorre Mukama ekyeshongoro kisya ahakuba akozire eby'okutangaza. Omukono gwe gwa buryo kandi ogurikwera gumuleetiire obusinguzi. Mukama amanyise okujuna kwe, okuhikirira kwe akushurwire butunu omu maisho g'amahanga. Ajukire embabazi ze n'okwesigwa kwe ebi yagiriire enju ya Isirayiri. Embazi zoona ez'ensi zaareba okujuna kwa Ruhanga witu. Muterere Mukama akaari k'okushemererwa, imwe ab'omunsi mwena. Mwimusye amaraka, mweshongore ekyeshongoro ky'okushemererwa n'eby'okuhimbisa. Mweshongorre Mukama ahananga n'iraka eriri kugendera hamwe nayo. Mutere akaari k'okushemererwa omu maisho ga Mukama kandi omugabe n'amakondere n'iraka ry'enzamba. Enyanja ehorrere na byona ebigijwiremu, n'ensi n'abagitwiremu. Emyegye mureteera omu ngaro, ebungo byeshongorre hamwe ahabw'okushemererwa omu maisho ga Mukama, ahakuba naayija kutegeka ensi. Aryacwera ensi emanju omu kuhikirira n'amahanga omu bwinganisa.